Molweni, ake nginibingelele kuphi na kuphi ke la ukufinyela khona le channel elami igama nguVusi bayamazi nje abaningi kuyona le channel bafowethu. Sisenayo lensizwa la kumkhanya kude TV. Njengamanje bafowethu izonithatha nibeke ngezigameko nje bezenzeka ngaphakathi ejele. Umuntu angakwazi ukuthi ahlangabezane nazo uma ngabe eqhubeka yenza amacala la ngaphandle ngoba abantu siyabona ubugebengu obuningi. So ngokuhlukahlukana kobugebengu uzonithatha nibeke umfowethu ukuthi njengoba untshontsha lapho ke ngakini njengoba uthatha izinto zabantu utshontsha inkomo zabantu sikuthinta isikebhe sikuyeke ngelinye ilanga uzohlangabezana nenye ke inkinga ongahle uyithole ngaphakathi ejele mfowethu ake usithathe usibeke ngezigameko. Bro yami kwathi ngelinye ilanga ekseni sivuka siyavuka ekseni kanti ongama 26 lento seyiplanile namagunya ngoba lento yokuphakama sokuhlangane umkhosi kuhlangana namagunya nezimfalelo kuhamba ngegaba zakhona sekusimechiwe grand isihlanganisiwe amagunya hayi mina hayi nontanga bami because mina ngiqualify angifikile lapho kodwa mawukuthi athi amagunya amanye nami ngafuna ukunyusela mhlawumbe istepisi ngakwazi ukwenza lokho ukuthi ngiphakame nje kwathi ngelinye ilanga ke ngifika lapha ekseni siyavuka omunye umfethu wathi mefika ekseni siyafola ejele mofola ke 5555 thina ngoba singamarobhana sifola phambili and then emuva kami sekufola August ngemuva idabo nje inhlamvu ithi midabo idabo ngoline should nakhona imidabo ngoline kwenzakalani ukhona omunye umfethu yabo should nakhona lo mfethu ule deep level yabo ifanele should lo mfethu ngoba ezimfanele mfethu ethi made efika lana mfethu uvuka ekseni baba lo baba uphethe insabulo lo mfethu ngingaphambili kwazo ifanele kanje lana khona abanye abafethu abakuhamba abangasibona bala abakuhamba ngazi mamaza eza inanani afikisha boshe into ababoshe ngakhona ngabe boshe ukuthi babeboshe xa ikhona lokho kama passport uma efika lana ekseni kade abuthi abelanga nomfethu ifanele mina ngemuva kwazi ngiyambona bese ngemuva engifolile kanje mina ngifolile kanje mfethu ngiyambuka isandla plus ejele sithi ngafika ngiyaqala ngizobe ngiqala ukubona enhlezi nami ngikhuluma abantu beyikhuluma ngaphandle ngaphakathi ukuthi manje ngiunderstand kodwa sengifuna ukuyibona live kahle futhi lena isizongikhombisa kahle ukuthi ejele kuyabheka akho right shuna ngibona ekseni ebala baba 5 baba ebala me wathi baba nje qede nje ukubala wathi meqede nje ukubala uzabe isukuma lezi imfanele izabe ishayisa labo sibara bo2 ngoba lo munye wamgwaza la ekhanda lo munye wamgwaza wamkhipha iso ngoba lo muntu wamshaya fast ngoba bathi baba eqede nje ukubala isathi siphakama ngithi obaba siyabonga elindele ukudla ayi usinawana ayitsabolo ebambe kanje ehle kabe efuna nje ebamba nje amashangane kanje ayi wabesho insabulu wabeshe ekhanda lo wabeshe esweni lo kwabe qhasha isiqhumiso kwabe kudaphazeka lapho ke lapho ingqondo zaqhamuka lapho ke lapho kwabe kusaphazeka lapho nathi sabe siqhela ngqala ukuyibona lena ngibona nami singiyasaba into engiqala ukuyibona ngibe ngiyagijima lapho nedebhisi ke lapho phezulu lokho kuna bahlala ngaphansi bahlala phezulu ngibe ngigijima ngiphezulu estage cause ngibona into enza lapho umfowethu lona ufuna ngithi usuphakamile ejele ifunani uthi ngoba yena usuke ufuna umyise idebhisi sami ephakama fele wenzani uMessi itsabula uyise phansi Uphakama ngamazayizayo iphuma ngamazayizayo ngoba kahle ukuthi ifunani sifuna thina igazi sifuna umfowethu ufuna igazi kulula ina afuna ukusebenza ingubo yakhe umfowethu ethi meqede ukuyishampa endlamvu lefethu eshaya kamnandi kanjani kodwa kabi angisho ukuthi kumnandi kodwa ngendlela ngezathu ukusiphela izimo nami ngiyona into lapha ejele uphela usatanist ngoba ngusatanist because musujoyina into enombolo angisho ukuthi ngisho ukuthi ngibeya kabi kodwa angathi ngiyilluminate because inombolo esasathana usathana kahle isebenza ngegazi lokho iqiniso nje wathi futhi memshaya ekhanda lo munye usibani lo munye bebhayiza emshaya ephumiso kwabuthi bale isisebenzi ngokuthi le section ngikuyona inombolo abayifuni bazi abantu kusele kancane bephume bemnyango ngoba bemnyango nje bajima ngekho ejele ngangekho yekho zakhona manje lana abafuni lana ukuthi banabafuni lethamwe noma ukwazi isibosho la kahle kahle ufuna amaphoyisa nezana uzothathela insango zethi la into zethi la ungamafoni ethi wabhilitha ukwazi isibosho ofika ST
ifika izodilika kabi ifika idile ayasi iboshwa bese njani vese lo mfethu lona ke iboshwa zona bangamshayo baba kusafoni ngo-off ukuthi hayi kunasiboshwa siphakama kuyenzeka ukuthi iboshwa the time kwesinye isikhathi uma uphakama uthoda ziyifunde into yokuphakama kube yizona ezikudilikela zishaya yes into enza exactly ingakafiki EST ingafiki EST so kusalindwe EST nje iboshwa lezi ngobani zenzelane ukuthi ingahlukaniswa isection ngoba phela bobona babashilo baphakama lapho nina ambaneli la sesifike into zethu la lesiyazi lento lezi siyaphilela i-reception siyakwazi ukuphefumula siyajoyina amaphoyisa obesampela amaphoyisa sesijoyela sisakwazi ukusebenza ngawo bese ngisusa kanye kunye ngiqale phansi manje ngithenga ifoni ngithenga inxa yakho wedwa shothi nakhona ngoba sisithina siyajima sizigweke isimngamandla singodolisina ithini ithi fase igwegwe isebenzi thina ukula ngaleso sikhathi thina ngoba singamarobhani seyiphakamisele yakho ngoba sina inombolo ukuthi umuphi la inofuna ukusebenza usebenzakho yabo manje lokho eshaya inombolo lokukane uhlaza uthi lo muntu lona uzophuca amafoni nana uzophuca imali zethu inani ngesakwazi ukuphila sosusa ke lapho siqhamenya amajele ayingena umuntu ejwayele bavele kodwa kanjani sasimshanele imshanele lapho yonke into amabhakede badilikele isebenzi yabo inhlanhla isabule besingayibiki phansi sibone obaba vele ibancane akade bebali le section vele section epholile enginasi isitoli sekuhlela abantu la sekuthela incane bephume beminyaka sebebhandetile kulindo ngama-dates bebhodini inani so wena uzofika uzodingisela la sikwazi ukudla sivalela futhi lithi lapha indawo yebhani kahle kahle ngithi vele ibhani ikhala zonke ejwele yabo ngabo mfethu uyaklipinase ushaya ingadi uterina uyakunda uqina ama-office njengambe ngiqine ama-office omama phela bengi-full discipline uyangibona ngoba ngishilo ngo-Greens mina ngisebenza ngothayo omama ngimenzela itiya ngendlela e-right lezi ngiqondile bangibhasele ekafitini bangiphilela nje ngendlela e-right ngiyingane yabo ngisho ngivale ijele bangibiza ngiyoqina ema-office nabo okay ngiyaxolisa ubungakazi ushaye wena ayi mina bengazange ngishaye bra mengicaba mama ngaze ngishaye cause ngeza sokuthini ngabona ngathi ngicabanga eyami ingane engiyithanda kakhulu le edala ukuthi ngiboshwe ngoba le ngane yami ngize ngahlahle ngoba ngibhandile ngibhatelela yona ukuthi angifuna iphile impilo engcono engafani neyami izizathu sami ukuthi ngingakwazi ukuphakama ejele izizathu sokuthi mina ngoba nginengane ngoba nje ngiboshiwe ngibhandintela ingane yami ukuthi ingane yami ingaphili impilo ukuthi uma wayengayihlalisa emabha ukuthi ingane yami iphile impilo e-right yohlala nomama ekhaya so ngathi mina ku-right ngiyobhandinta kodwa mangizobhandintela ukuthi ingane yami bengilwela amalungelo awo ukuthi angayivumeli uhlala kamakhelwane angayivumeli ingane yami uma wayeshila kanjani angayivumeli ukuthi ingane yami yohlala emabhayi esencane ingane yami ingafani noma wayi ngasithi ku-right ngibhandintela lokho ukuthi ngoba ngifuna ingane yami egcineni ngoba kumanje mina mfowethu ingane yami ihlala ekhaya lento engangiyifuna uNkulunkulu uJehova enkulu wagcine kwenzile kodwa ngwathi sebengenzile ingane yami ngisejele kuthiwa isekhaya isizathu ukuthi kwenzeke lokho ukuthi ngafight nomama wabona ukuthi angisekho naye uyazizwa izitori ezizwa wakho ngaye ingane yami ukuthi isika amakhelwane sebeshiya ukuthi 2 days ayisahlali umzukulu wakho ngoba bengishithi umzukulu wakhe wena bemthanda kakhulu but ngiyinto nakhe uqala umama kuyena ngifana njengengilosi ngoba nayo ingilosi yami futhi manje lokho ngasengisejele bangifuna ukuthi ingane yakho abantu balapho uma waye akase ngoba besishilo lento oyisho wena ukuthi wena uma ingane ayi ngoba umshayeli ukuthi mhlawumbe ingoba mhlawumbe ufuna uthando kuphela umshayeli ingane yakho ngoba usho ukuthi ufuna ingane yami ukuthi kahle kahle ikwazi ukuyohlala kuphi iyohlala ekhaya ukuze ibe right and then ngikwazi ukuthi ingane yami iphile impilo e-right kodwa umanqa kodwa lento siyenzeka ngoba wena usekho abantu basitshela abantu bafika la ingane sefike ngaphandle senze uqinisile ukuthi kahle ngathi mina mama ku-right ngibhanditela iqiniso lokuthi ingane yami ngifuna ukuthi uma wake ngivumele ukuthi ingane yami ikwazi ukuhlala emabhayi uhlala emzini nabantu ngenxa yokuthi ngingeniki uthando ngoba ejeleke ngathi ngipulami nginenkinga ukuthi mangifika ejele mangifika kwaba khona lapha ukuthi ngathi mengifika ejele bangena icall kwathiwa icall ubaba akasekho that's why ngazange ngiphakama ejele ngiselapha
Ngoba yini ngibona ukuthi ubaba ingane yami okay sesifezekile lami iphupho ukuthi sishaya iminyaka emingakanani kodwa into engangiyifisa siqaleni ngaba ngiboshwa nguma wengane into wayenza ingane yami ehlala esekhaya ngoba kumanje ingane yami ikhuluphela i-right iyaphila impilo futhi ngubaba uqondile neziyalo kodwa bathi abantu akufani nami ngendlela enginomthetho ngayo kodwa manje mina uma ubuka impilo yami ibingekho right kodwa manje ngiyafuna ingane yami uyishayela umthetho qinile ithi ingane yami ngifuna ifane nami angifuni idlula lapho engidlule khona kodwa ngase ngenikholi ngihlala ekhaya kwathiwa ngaxolisa kubaba ngathi baba nkosami imanzini ngokazungu ngamanzini ngicela ngipha intethelelo ubaba sengikhuze ezigameni eziningi sengadutshula ubaba engikhuza ngiphika nokunye ngithatha into zabantu kukhona into ezingala impilo engikholisana nabangani kodwa kwagcina manje ubaba ushone ungaphakathi ubaba ushone ngingaphakathi mfethu ngiyaphakathi awazange ngomncane mfethu ngwazange ngazama ukwenza incwadi ngikhuluma nomyubaba ukuthi kwathiwa sekulate lento i-process end kumele kuye ema-respect nani izobane nobaba if izokungcwatshwa nge-weekend izokungcwatshwa nge-weekend so manje ngiyafaka isicelo sakhe sizosihambisa kodwa manje ngikwazi ngangikhala wayithi kwango-7 esuku umama engifuyele ekhala angifoni la ngabakayisanga ngobaba efona umama ebanje umngane nami wasesigawini ebebamba ifoni futhi nangumako futhi uyakhala ziphi futhi mina futhi angayinombolo yabo ngiphe mina lapho ke yabo ngibambe ifoni already zithini uyakhala ngiphe lapha ngaphakathi ngiphe makhulu insango ngiphe makhulu insango ama-drugs akwazi wabhema ngaphakathi ama-drugs akaze ngiwabheme ingaphakathi cause lapha abantu engafikela kubona abantu vele bengishilo ukuthi abantu sithela kancane bephume bemnyango abantu abafuna discipline abantu obabebemiza abantu abazi bafuna empilweni abantu abangayishaya inombolo that's why akhona amanye ama-section vele ama-drugs kodwa ngikwazi ukuwash off bengwaphatha ngizothini ejele phela mfethu yonke umsebenzi yawenza bengidayisa insango ngidayisa ama-drugs ngingawasha amagama awo kodwa yonke uhlobo lwe-drugs bengikwazi ukudayisa even into ephuzo wakho isidako enjengotshwala bengikwazi ukudayisa ngibe nendlela into esixhumana naye ngifake umuntu eyifaka into ngaphandle ngabe laba baqinakho eyifake ngisodayisela lo siqhuma ngoba neziqhumama lapho nezinye zazo zangempela eziphatha imali ezenza izinto manje ngifuna ugoloko manje ngifuna iKFC manje awungichazele into ugoloko nje ibhodlela la goloko lingena kanjani kulula kakhulu ugoloko lana ugoloko yabona nje program amanzi 2 liters ashisa manje iphuzela amanzi ipasela isigubhu sakho lesincane goloko mfethu hothela isigubhu sakho yangena ngabe uyiphoyisa akunaka kuzayo wangiphetha ngesandla ayikuthi uzokunaka njengoba nje ngiphethe amanzi kahle ngiphethe amanzi kahle vele uthele nje isminoff la isithele isminoff lapho futhi ngithanda ungasithiki sigcwala bashaya nge-submarine wenza ube ongakanje angithi umuntu obona ukuthi abonza vele ubaba lona vele yabona ngase kanje hayi vele iphuzela amanzi kanti somshaya nge-submarine bakubuka abaphathi ufike ngililanga mawukuthi kungene ngo-backdoor indawo 2 liters iqhumama 2 liters wonke ogcwele bekhiphe nje kahle ngathi icoke bekhiphe nje 2 liters bowufaka ugoloko ugcwale uthi 2 liters wena uyibona amanzi ngathi abantu ngithi kunama-submarine la uyabona ajuluka amanzi lawo ngabe kosenza ngaphandle sometimes bawufaka emgqonyeni phakathi kanti sokufoniwe wabe ngaphandle emgqonyeni thina siyaqina ngaphakathi into siyithatha inombolo leyo siyifaka emgqonyeni tsami simokinasa sikuthuza masingena nomgqomo kunenombolo ngaphakathi ngiyoshayisana ngoba ngiphethe le nombolo ithi ngiyibambe ekhaya zabantu ngoba i-crown iyona nje inombolo mengiyisebenzile kahle elela mafia lela lizokuphefumulisa ejele lizokuphefumula injalo-ke indaba bafowethu ngiyakuzwa mfowethu iyangithinta kakhulu le yokushonela ubaba wakho usejele mfowethu sorry kuleyo ndawo ngicabanga kodwa isifundo nakubantu abaningi ababukela kule channel ukuthi ziningi izinto engenzeka mangabe ulapha ngaphakathi ejele into ebuhlungu kakhulu ukuthi ushone lo mzali ungakwazi ukuyomncwaba kuyinto nje ebuhlungu kakhulu engenzeka umuntu nje mangabe eqala enza ubugebengu futhi ayicabanga izinto ezifana nalezo ukuthi asengashonelwa ingane umzali kube buhlungu ungayi kuyomncwaba yabo ngiyafisa ukuthi abantu abalibukeli bethu la kuMkhanya Kude TV baqhubeke besilandele bafowethu namanye ama-episode izoqhubeka ke lensizwa ilokhu isho njalo nje nama-episode amnandi siyi-channel hamba phambili siyabonga.